chi bai vekule vai nun kong ruai tuatan apian thar nuwa pola nun bi chien na kan zirin kan ngai tha ho le do na he thu hi ulup takin lo ngai tha ila lalpa nen kanin pol na atan le ke ma ni nun ngei po kanin en fia na ta na kan lo mang tangkai theu do nia masa in Galatia rama mi te ne na tir ko pola le khathon bung ni chang somni le somni pakhat thu hi lo ngai thla ila Krista ne na khen be in ka omta nima sela kanungani keima ero chu kani to lo Krista chu keima a anung zo kani tin tuna ti sa akanung hi rin na anung kani pathian fapa mi mangaya ka aya in peturin na a chuan lalpa na thumal somro se amen pola hi apian tharma a anun danglam tak chanchin kan zir to a voina chuan apian thar nuwa anun bi chian na kan zir do na apian thar nuwa anun in thak danglam tak mai hian pathian chandam na hlut zia le ro pui zia te atak zia te fi takin min tarlan sakani apian thar nuwa pola nun kan en chuan thil tam tak danglam kan mu a lali suan zirtir som le pani ako dan le athole nuwa pola ako dan te anrong bol na le anrong bol dan te hi thil danglam hu tur om nuala pathian thil ti the na in pola nun athak danglam na sajia hi seizo sen po ani lova toite chavin kanan en thuak don ani pakhat na chuan apian thar nuwa pola nun kan bi chian tak taka kan thil mu ma sak chu Krista boy aloni ta hiani amma a Krista melma Krista taksa ko ran ti du da a vouchin tu kha alo pian thar nuwa chuan Krista ta na mi thanem ngai beraloni ta hei hi achan chu rombung khat chang khata hian Krista a mu dan le ama ain mu dan ti hian asayani pola Isu Krista boy tir ko ni tura ko pathian chanchin tha hril tura ti ran chuan ati deuh kher ani Krista boy ni in ain mu a alalpa ti lung oi hi atum ber ani a mit rong abol ve ngai lo ti achan china hian kan mu ani adot le chuan pola apian thar nuwa anun kan bi chian na atana poimo le chu ama awangin miten pathian an choi moi thin ti hi ani mitam tak chu thanem kan ngai viau chungpo hian miten min soi chiat nan le ko ran soi chiat na na te min mang thina tiru Galatia bungka chang somni pathum le somni palia hian ma na min ti du da tu khan ma narin na thu ati kholo thin kha tu na akhil ta zo kani ti mi soi chau an ria a tin keima awangin pathian an choi moi ta a ti in achan china sayani avan robui em bola pian tharna thu chu athang na sa a mi in anun le athu sei chu an oi ta ani pian tharna le ma chuan thu soya oi oma nun lam hi pom ahar sa mi in an ti thin bola nun ero chu ama awangin mi ten pathian an choi moi pha ta ani adot le chuan Krista ta na nungani ti hi apian thar nuwa pola nun kan bi chianin kan mu chiang em boka pola masa khachu dan zom lama seisel bo farisaya ni thina an tha tu ti thoro chi angai poimo mi ani thin apian thar nuwa ero Krista ne na khen be in ka omta nima sela kanungani keima ero chu kani to lo Krista chu keima anung zo kani tin tuna ti sa akanung hi rin na anung kani ti in Galatia bongni chang somnia asaya pola chu apian thar nuwa danin akai hroi to lova tharau hruain Krista tan chau alo nungta ani avan rupui em adot le achuan anena lalpa ain puang thin ti kan mu a mi piang thar to pathian ne na in lai china nei thale thalo danglam na chu in lai china tha nei tu chuan pathian pol na achang fo thin he pathian pol na dong lova ma ni lamin kanvati
chiam na hi chuan min ti ngui thei hiala Pathian Paul na taka chuan ama nen in Paul na lipuya tharawin min hruai lut thina van thum na thlengin Paul apo hruai chhovin a om hialani Korinthon khat bung khat chang ku a phei chuan Pathian afapa Isu Krista kan lalpa Paul na ako lut tu che ukha arin omani ti ina soi hialani avan ngai nom em tiru adot le a chuan a pangana chuan mi enton tlak tak le nun tam nei ani ti kan hmu a danlam expat anisa a apian tharnu hian Krista nun na sa takin azira Philippi khu aring tu te afui na thuwa chuan ka om dan zir tu lo ni ro u ti ina soya Thessalonica khu aring tu te ne na po nangnin mi zirna turin in mi entonatan ka in siam zo kani ti in Thessalonica thon ni bungthum chang ku asoya Philippi kho aring tu te ne na po enton tur ke ni in nei ti in ain tar chuaka enton tlakin anunga entonatan ama ain tar chuak ngam ani hei minan ente u ke ma ang hian omro u ain tingam ani chu fia adol ngam ani aro pui le mai atober do tu a chuan apian tharnua polanun kan bi chian na a khri omna le turna na satak ama chon thin thu hi kan hmunuala tirko te thilti bung ko chang som paruk kan en chuan kapninga wangin khri om engte na sange atur tur ama kala hriat tir don ani ti in apian thar thu asoina a asoi langani apian thar tira achipui te ama lo ngai sang photo thin tu te awangin kul pon lama tuk veratanga thak ngai hilina oma arong bol chungin hlapte lunga den te lung ina khung te soi sak te atok na sa ema katak sa hian Krista chin chia na kapuani ti hialin Krista arin na awanga khre omna le turna voitam tak aton to te asaya chuwangin nitin ka thithin nitin thithei din huna ding reng angkani ti hialin Korinthon katbung som panga chang som thum pakhata asayani ato bera chuan polanun hi belchiana dolani Professor F.F. Bruce chuan mirhing te chanchin chhuizui thei zinga polat luka belchian dol anwang hle ang ti hialin asaya manlai Greek Gnostic ho thuziak nomat antia phei chuan kan chandam tu ti lawa chuan mirhing tana hlok na thlen na saber chu pola hiani an lo ti ve bokani Korin ko ran ho ne na po kan rong bol na hi andem lo na turin pathian rong bol tu te angin engkima mi mitlungin kan om zok thin ti in dam dia in asoya tin tuman mindem lo na turin kan film khura lalpa ngai chawa ni lavin mihring ngai po athil moi kan ngai tu lok thin ti in Korinthon ni bungria chang somni le somni pakhata khan asoi bokani hetiang hian pola hi apian tharnuwa anun kan bi chian tak tak chuan bel chian adol zia kan hmu a hetiang hian a khai khom na angin kan nuna zir tur kong rang han la chuak le don ta ila ko ran pa ti jingami Augustine khan aswal kalsan adu vengoi ngoi thina ni khachu huana atong chaya lalpa engatinge ka sual hilak bova a om ve theilo kaning to ani ati holol mayani lalpa ahan awa achana lo thing chu tole lege lala chierro ti khani a te chuan bible la a ahan chierta a alo piang tharin anun alo dang lamta ani BCM thurin chuan pian tharna hi tharau thenglim na tho awang lo thengani thua soya pola pian tharna po hi chunglam na tho awang liawani chu pian tharna diktak nun chu belchian hian alo takin belchian tlak alo ni ngoi thina kan rama kan pian thardan han en ero hi chuan fu tok lo enga mohi a omem niang o kan tho theilo ti hi ngai tu na alut ngut fo thina ni chuwang chon veina hian kan pian thardan te hi ma ni in en fi atul khop mai adot le chuan pola chuan alo pian tharnu hian
chalan le lan sar thunei atum ngai lova tlom takabul tanin tlom takin ahmora boka riang takin Krista le achan chin tha awangin amar tara alu antan sakmok mayani chuwangin alalpa athir na enga tangin ani chu boy ang chin ain hmungoi ngoi maya pola Krista boy ain ti a title in pek ve chu Krista boy ti hiani avan ropui em tiru atlom na takhi aropui na ani tunlai khovela ma ni thudu kan tam to viau maya chuti lai kara chuan Krista rongbol theu kanin an lo zia pola nun hi zirchian adolani adot le achuan pola pian thar nuwa anuna lalpa ain puang non fole tharawa khata ronga bol hi kantan enton tur zirlai hautak zetani a ani chuan tlom na mangin chu apas chok to a atlom theite tan ton vedan kong te po a omil ma na vena hian pola nun hian zirlai tam tak min pe ani adot le achuan tun ma a pola nun masa khachu judaism tan mosia dan zom dik tum renga tulin ami maltan achung te tan a man hlela apian thar nuwa ero Krista chanchin tha hril rengin nun nei lo ten nun an nei nan anun pum puya hla na falu hlo thakin ain hlan zo vek mai ani ato bera chuan mi te enton tlakin nun atum ma Krista nun azirna sa a apas chuakaniang mi ten achan chin an soidana tangin ama awangin lalpa an fakhial la pathian an choi moya lom thu ten soi thina ni hetiang baka ring tu nun le rongbol tu nun hlo tling hi om theilo khre om na le tur na chu akonga om sa renga angaya aton tur renga angai thina engang din hmuna po lom zel aching to jok thin bel chiana vadol em tiru vena hian he pola pian thar nuwa anun kan bi chen na hian kema ni nun theu hi minin bi thar tir le sela vena hian pola chan china tanga hlok na kan charnge the na turin lalpana thu kan zirte kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukin pathian ni tu ka damte in min kai thole a pola pian thar nuwa anun bi chian nazir ho thei tura hun tramin pe ka wangin kan lo me vena hian lalpa thil tak kan buai puin kan zirani he minit som pathum lek chunga ithutam tak kan zir hian kan nuna thu sei sela kan pian tharna le nangma ne na kan in lai chin na te hi min en non tir le sela vena hian enge fu lo om ma ni in siam that kan ngai na zona lalpa kan chaklo na le kan fel lo na te in muchianga in siam that du a nangma kan mamo na kan in hriat thar le the na turin itharau thelim tran puina kan lalpai su mengin kan dile amen lalpan mal som le theu cheu ro se ni le nuam le vekule